danas imamo Spotify, ne treba ti više to, tako da... Da, čak sam i ja prešla na Spotify. Eto, vidiš. Na kojem vidim kako ti slušaš od CCP s kime spavaš 6 sati za redom. To je super pjesma. Ja si ne mogu pomoći. Ćao! Moje ime je Roxanne. Moje Entity. I dobrodošli u Ovdje su reče bijelom. Wapa! Mi danas radimo nešto što je super i mi to jako volimo raditi. Što mi to jako volimo raditi. Pušimo to. I danas radimo hit or shit. Da. Opet, sa novim i drugačijim pojmovima. Da, koje nam je pripremila naša Kolinda Evangelista. Ona marljivo radi, jel da, ko Mirna i Vlatka. Ajme, predivno. Mi želimo da se vrati Danis snova na televiziju. Je li to too much to ask? To je bio najbolji... Iako vraća nam se sad na televizije... Vjekoslava Bach. Tako da to pozdravljamo. Ja želim da se ona i vrati glazbenoj karijeri, da. Tako da, Vijeke, Roka i mi smo s tebe želimo najveći hvalovi nastupe. Bježanje od policije. Hit. Imaš iskustva, to postavljam. Da, baš sam se razmišljala o tome nedavno. Bila je kod naše osnovne škole u Dubravi. Po ljeti je bila policija tamo s autom patrolirala oko škole jer su se jebali i drogirali tamo u tim... Ti si bila jedna od tih koja je sudjelovala. Apsolutno, tamo glavna dilerka. I onda bi policija tamo patrolirala da se to baš ne događa, ali onda bi bilo baš ljetna aktivnost, idemo izazivati policiju, da trčati od auta. Kužiš, oni su u autu i oni ne mogu nas uloviti, mi idemo po žbunju, po livadama, super baš... Kako su djeca prije bila aktivna zbog takvih stvari, a danas isto, da. Svi za mobitelima. A ne znam, ne želim se baš dovesti u situaciju da moram bježati od policije. Ali digne ti se adrenalin. Adrenalinske parkove ne razumijem, ali kad bježiš od policije, to baš ti je... Znači, to je to hit. To mi je da. Ja bih rekla shit. Djeca. Shit. Rihanna. Hit. Pa hit. Ima super izjave. Ima super izjave, ima super stav i jako volim njezin attitude i nonchalantnost prema nečeme, kako se može zabavati s nekim stvarima i kako je upušena i ona boli je kurac i predivna i baš jako volim Rihannu. Ima super pjesama. I bila sam i na koncertu. Kako je to bilo? Pa sjedila sam na tribinu tako da sam je čula uživo onako dobro. Je to dobro ili... Ne, to je tad haha. Mislim, meni je to super. Ali ona je jedna od onih koja je jako napredovala vokalno. Koja baš očito vježbala i kakva je bila. Super, za razliku od tipa ne znam, Katy Perry koja je. Kristine. OnlyFans. Hit. Hit ako ima likano videa. To je sex work i to je work kao svaki drugi, ali onda tu cijenim tu opciju da možeš zaraditi bez da se moraš jebat sa nekim tamo koji je kao ilegalno negdje, ovo je skroz sigurno u svom ambijentu gdje ti stvaraš nešto od čega ćeš raditi, ako će ti ljudi za to platiti jebeno roka svaka čast. Ja čekam još malo. Još jednu sezonu. I onda ćemo početi sad od feedbacks. Prvo, dok se ne skupi publika, feed fetish onda... To je hit. Depilacija. Kad moraš kroz to... Ja sam dupe baš danas. I onda odeš u teretanu vježbati i bre. I onda se voziš na biciklu i... Mislim, hit je nakon, u smislu, svaki put kad obrijem noge, osjetim neku božansku energiju koja se ponovo skupila. I onako, Isuse, ja mogu sve. Ali akt brijanja nogu je kalvarija. Jer tek obriješ jedno shvatiš, Isuse, ovaj sav rad sam obavila i onda, ja imam još jednu cijelu nogu za obrijat, to
Meni su mnoge muške lijepe, definitivno, tako da... Ali, da, može jedno i drugo. A čekaj, ne možemo, mislim, kad mi dođe sa ono šumom dole oko tih jaja i svugdje, to mi nije. A to ne. Mislim, stidne mogu biti otrimane, ne mora biti bebina guza. Ne smiju biti bebina guza, ali jaja... To je malo pedofilski, ali, da. Svedi taj jaja, ne. Malo... Najgore je ovo raditi. Seksi grad. Hit. Baš hit serija. Pogotovo u određenim periodima života. Apsolutno. Je odlično gledati. Mislim da je danas baš na Faceu HBO šerao kao da je ne znam koliko godina Seks i grada i onda su dole neki straighteri kao najgora serija ikad. I to su se čak javile i neke žene, kao jer im jako smeta što serija opravdava to da se žene okurvaju. Serija uopće ne opravdava to, nego opravdava to da žene rade... Pa Charlotte se ne kurva. Mislim, imaš prikaz svakakvih tamo. To što neko odabire... Ako imaju svoje potrebe i svoje želje, dolaze do toga za čim u tom trenutku šta im treba. Da, iako Carrie me užasno živcira. Taj njezin lik je stvarno baš iritantna. Užasno, baš... Ona je baš... Imate super video na YouTube zašto je Carrie najgori lik. Jedan video i tog isto zašto je Samantha najbolji. I baš je super objašnjeno. Luksuz. Hit. We love that. Obožavam onu izjavu Karen Walker, why would anyone choose to be poor is beyond me. Tako je, bože. Da, još, mislim, ja sam i bik, tako da ja volim hedonizam sve te u životu, stvari, ima luksuza. Mislim, luksuz, svakome je luksuz nešto drugo, nekome je luksuz i u manjim stvarima, nekome je luksuz da ima slobodno vrijeme, nekome je luksuz da radi u životu ono što voli. Sve su to luksuzi i sve je to hit. Hit. I nek nam kaže svoje savjete za kako doći do besplatne struje. Da, ovo sa Magnetom što je izvodila je super. Ima odlične pjesme, koliko je filmova ona snimila. Sletila je na svoj koncert helikopterom, mislim, ko to radi, to samo Lepo Brena može. Pretty Brenda. Baklava. Hit! Kad smo kod toga, otkrila sam sad, znači već 5 dana jedem te, znači baklave, ne znam čije su, znači morate ih probati. Prvo smo ih vidjeli u Konzumu, onda smo vidjeli da ih ima u Mrkvici, onaj dućan, sam vidio da imaš to malo, znači pakiranje i onda veće i onda kuši jako veće. To su jako mini baklavičice koje nisu vlažne, nego su kao suhe i više su kao lisnato, ali je super, ju moraš probati. Imaš te slojeve, imaš vrste pistaci, orah, ja mislim indijski. A čula sam za to da je mater. To je super su. I ima u Petrinskoj onaj shop samo sa baklavama gdje uđeš, amazing je, imaš toliko vrsta, samo su baklave, oko tebe tu morate ići. Kad idemo tamo, znači deramo u izlogu jebote. Sad ovo pitanje. Chanel No. 5. Hit. Mislim, ja sam ta jedna osoba na svijetu koja obožava Chanel. Iako mislim, on toliko jako miriši da ga ne možeš promašiti, kad ga neko nosi, iako je old lady. Bila sam jednom u tramvaju i samo prolazim po prolazu i osjetim ga na nekome. Znači ljudi koji sjede oko mene, znači udaljeni su jako od mene, sam se okrenem i ta debela žena koja tu sjedi ima tigra, torbica, ona je dama, onako znam koga nosi, ona je fellow soulmate, to je ta osoba. Meni se on nikad nije baš sviđao, znači dijeli publiku, eto. Meni je hit, ja ga imam, obožavam ga. Nažalost, došli smo do našeg kraja, ali budite s nama ponovno, bit će toga svega još. Vi gledajte stare epizode ako hoćete da produžite to vrijeme i stisnite like, komentirajte, subscribe-ajte se, izdikajte i sve što trebate u životu da vam bude lakše, nađete svoj luksuz i uživajte i dalje. Doviđenja. Bye.